Danas za ručak spremam uzi. Uzi je tradicionalno jelo iz Sirije i relativno je lagano za napraviti. A od sastojaka što vam je potrebno jeste ovo što vidite. To su jufke, grašak, riža, faširano meso, bijeli i crveni luk, pinjoli i mješavina od 7 začina, a mentu ćemo da koristimo za sos. I ja koristim maslac za prženje, a vi možete da koristite i maslinovo ili obično ulje. Ovdje imam sitno nasjeckani luk koji ću kratko propržiti na maslacu. Kada sam propržila luk, tu sam dodala faširano meso i sada dodajem pinjole. To ću još sve malo da zajedno propržim. Dodat ću također soli jer u mojoj mješavini od 7 začina nema soli. Vi ne morate da koristite mješavinu od 7 začina ukoliko vam je miris prejak i ne volite te vrste mirisa. Ja volim, tako da je kod mene to obratno. Ja koristim 1 do 2 supene kašike, što je onako relativno puno jer su mirisi baš pojaki. I onda ću ovome dodati rižu. To ću da prelijem vodom i ostavit ću da se kuha, odnosno dok voda ne ispari i riža se ne skuha, onda je to gotovo. I na kraju ću dodati grašak. Ja to dodam sve zajedno i kuham sa rižom. Vi možete da skuhate rižu i meso zajedno i na kraju kad je to gotovo da dodate grašak. Za sos vam je potrebna jedna naribana krastavica, suha menta, malo soli i jogurt. Ja koristim grčki, vi možete da koristite i pavlaku. Meso, riža i grašak su se skuhali i to treba da izgleda ovako. I jufku ću da prerežem na pola i meni će biti potrebna samo 1 polovica. Za 1 porciju mi je potrebno 4 jufke i svaku jufku treba da premažem uljem i kada stavim zadnju onda dolazi punjenje. Na kraju to izgleda ovako i spremno je za pečenje. Peći ćemo na 200 stepeni oko 10 minuta. Evo i presjek da vidite kako to izgleda unutra. Jako lijepo miriše, mješavina od 7 začina daje jedan jako lijep miris i jako se dobro slaže sa salatom od krastavica i mente. Vi također možete da koristite i normalnu pavlaku ili jogurt ukoliko ne volite ovu kombinaciju.